nuko nyine bimeze ntabwo uzi ko washitse ejo kandi nubwo twaganiriye nijoro ntitwarangiza ariko nizere ko izo twaganiriye uzumvise uburyo ibintu bimeze uzi icyagukuye imuhira aha ni mu mujyi uzi icyagukuye imuhira wajuje ku ishuri apana iminsi 2-3 utange ukwegana n'ubuhungu hano ku mihanda izo bintu urabizi uko ndabikunda kurumva ibyo wasize imuhira n'ibyo imuhira aha waje gutangira ishuri wikana n'umuntu hano hari inshuti nyinshi wo gufatafata umukobwa aha n'aha kuko tuzi imico y'ahangaha rero icyo ngusaba ni ukwitonda ukareka gukwegana n'umukobwa usanze hano mutaziranye utazi iyo uvuye igihari genda wite ku ishuri kuko nibyo byakuzanye wiga ishuri urangize ibindi ibyo ndashaka kumvamo kurumva naho yuniha urabizi ko tubana muno ni umujene ntaco dufana mu mujama gusa usanzwe apana ejo kumva hano ngo murakwegana nzama gusatura nta bintu byinshi apana kumva ejo ngo murakwegana ahangaha ibyo bintu simbikeneye nuko bimeze yuniha nubwo ntaco dufana ari umujama nyine usanzwe umufate nka bro wawe izo nkorera uzoze bimukorera umwubahe tukazumukosera tukazumuburira indero mufate mu grand frere tabizi ndi mwana musanzwe muziranye kandi ntumutinye ibisanzwe tubane neza apana ejo gukugutana ahangaha ngo bizoza n'ibintu by'akavuyo zubunteranyije n'inshuti rero ugomba kwirinda kamuhamagara ze kugira ngo mumenyane mwitamburishane yoni kuja kidogo rero ntabindi bizatari tugomagana urabizi uko nawe tubanye hano igihe kirekire kandi tubanye neza ntitubanye nabi ko urumva neza tubanye neza hano ntitubanye nabi ariko ko ndabona kizotuma tubana nabi abizi uko ba sister aje ku ishuri kandi ntabwo nufata amafaranga mumwe mufatira iyindi nzu tugomba kubana muno kandi tugomba kubanamo turabana batatu jewe nawe nanje nawe ikizotuma dushwana muno kituvuge rumwe nawe kuko ndabwira gutyo nkuzi ariko nandi bigira indirimbo kakadakamasha nawe wamukoze nibyo ushaka kugira indirimbo narahindutse kakadakamasha iyo wagamushika wowe kurumva byari kugwa neza narahindutse uhinduke ntuhinduke ku magambo uhinduka no mu bikorwa uzureka gukwegana n'umukobwa ahangaha uyu nguyu akunda ubuntu bw'umukobwa ejo muzokwegana nzobasaturira rimwe muno mu nzu ntabwo wumvishije ntabirenze fresh ndarebe uyu ni peti angana n'umwana ungurikira irya kabiri nuko ruburara njokorera ukurara kuri uyu tabia ichagwagi mu dango uyu nguyu nije tubana kandi ndamuzi uko mpamubwira niko kuri ntabwo cyo gucisha hirya kurumva ko ejo bundi yateye ndumukoze ngo twari tubana azara abana bamasha ntabwo kurumva ko ndabifata karamu bifata nk'ibintu bizoroshe kandi bitoroshe rero singene muzokwegana ndugu yangu zaba nkuvungura ntabwo twumva umukobwa bisoso urabizi tituvungurane ku mpamvu ya burofa ahangaha kuri sister sitaki iriya mico yawe ni kure ahangaha ni ku murongo niko bimeze niba amasaha yageze ugenduje ku ishuri ntabwo ndabona nibuka n'amasaha yo kuja ku ishuri Luna, uno quella che sa fracca plastica in muri telefone. Luna,
Luna. Wiki. Ungwereka ka. Safuriya ya plastiki. N'akabase k'icyuma. Ayo. Sikurambe shiriki basa plastiki ngiri. Eka kwishyira mu mutima mubi. Nani ibintu zose nkabya. Yabivuga mu izina. Ya video. Luna. Sekira basi. Basi mbabara nimba nakubesha. Umva mukubwira. Kiungira biki. Kubera twatundu nani focus yana nakubwije umuntu atanze indamasha n'ubwo ufite. Tonto. Iyo ndamasha ari accident baramaze baranapfa. Kugira ikibazo. Reka bazi ngo bwira. Abaye protocol mu kanisa. Byari byakera biriye ntubi. Ntibizotuma tubana tutavugana. Ndeba amaso. Ngiyi telefone yanjye. Ngiyi. Swatseka kumusaza. Ubu ushobora umwaka. Umva rero ubwira ikintu cyatumye nguhamagara. Cyatumye nguhamagara. Mpamagari. Ukeneye kucumva cyangwa ubugari n'ubushize imbere. Ukivuga nushaka se je mfite amatsiko kuvuga. Umva rero nkubwira. Mbwira numva. Njye mu bisanzwe ukuntu nje meze mu miterere yanje. Umeze gute? Hari ukuntu imiterere yanjye ije kumera nk'iveri itasi. Bisigura ko biragoye kugira ngo nongere nguremo icyizere bivanye n'amajambo focus ejo nakubwiye hariya. Ariko ikintu kimwe mu gusaba ni uko wowe wenyine urwanira kumenya uwo uri utishinze zo kuba yakubwiye. Uranyumva? Nta kindi gusabye undegere gusa iyo uwo mutima mubi ufite n'inzigo bagushizemo ntabwo ni ukwifuza kukugirira nabi runaka. Si no kwifuza yuko uheba ishuri ngo ukorere ubwo bubanza n'ikindi kirenze icyo ngicyo. Wowe wunkurikira nk'ibya kabiri ufite bashiki banje bangana nawe. Bisigura ko rero nshaka ko tubana nk'abantu babanye mu nzu apana kubana nk'abantu bafitanye mu madeni ndimo kugukoraho kanshibura. Nijoro napfuye kukonorosa gutya waranshibuye ngira ngo ni nani. Luna nje ikintu cy'amapenzi narakiritse. Igira hano kubwira Cyangwa ngasi ndikukunda. Kunto kugira hano ngakubwira. Mbwira nutambwira cyangwa nyigende. Singereza ko ndagamaze. Tiwamva kutangiye kubwira. Reka mpfundure nta kibazo. Si bisanzwe. None basi ubu nyine basi wowe urashobora basi kumenya icyizere ko tukavugana. Ufite inzara nziza rana. Tukizoza si ukuvuga. Ahubwo turebe maze iminsi ngo meze kesa. Aba umva rero nkubwira. Nimba ari ikintu cya mbere kigoye mu buzima ni uguhisha amasantima ufitiye umuntu. Biragoye kugira ngo uzumve bivanye n'ibintu byambaye mu myaka ishize. Yego byarashitse ngira ndege nkeya nzarera umukozi uduhasha ako barapfuye nguko nabikubwiye. Ndakubeshe njyewe nakwifuza ko twagirana amahusiano ya kimapenzi kugira ngo nkomeze yuko nahindutse completely. Ntabwo nzabanje gukundana nawe kugira ngo nkomeze ko nahindutse, ariko mu gukundana nawe bizombera inzira nziza kugira ngo abantu bongere bangire icyizere. Kuko njyewe
focus yarasanzwe kunyereka ku mafoto je n'umushe nagukunze kandi naragukunze umaze kubibona iminsi mike yatumaranye hano amezi 3 simake umaze kubona ibintu byinshi nzangora kugira mbikugaragariza ariko ingorane yahabaye nuko ibyo byose mvuze uzubikonvertisa uduhasha nateye wa mukozi nyegera twibwira gute nyegera okay tuvuge ngo twibwira Luna kazama ko ya ndeba amaso uri mwiza nshuke mu muryango niba byakuderanje ko ndabona ntabwo mukoreba ko focus ashobora King King bro yoni hagiye batakibona yari imutse kubera iki yari imutse ntuzi ko yimutse business cyane garuka no kuturamutsa sinzi rekana n'ivyiwe gusa nawe bari impamvu mubajije kuko amaze hafi 10 bari imutse ntabwo yigeze umubaza hano se iyo zina ryo rya yoni ha abantu bose bararizi hano muri quartier bararizi abahe kwaza yimukiye akoze ibibazo wumbaza n'ibintu bite numva nuko nyine bamwita ngo yoni nuko ndandi mazina bazamwe hano muri quartier kwabaza ibibazo byinshi bimeze gute se kubaza naho bibaye bibi yimukiye he ibibazo wumbaza hano haruguru mu ya gatatu ya kangahe ni nimero kuri sisi numero 2 washaka iki kwanza ko mbana mvuga bigize birebire bambwira uko bimeze gute kwanza ko yimutse nta kibazo mufitanye kuba mukurikirana azayiga sangabe ninkayahe masanye no muntu nyine yoye yawe banze ureke ibyo kwiga banze umbwire hari ikibazo nabaki kuvuga ngo ukurikirane yuni ha ko yimutse nta kintu nakimwe ajanye mu nzu nta kibazo mufitanye mukurikirana gute bimeze gute abambwira neza bimeze gute we na yuni kunumva ubibaza cyane ngaho hari impamvu bambwira hari ngambwira ese bro inshuti hano mu gisagara se nuko mubayeho ibintu zo kumurikirana yaraguhemukiye gusa yamemukiye gute jewe kuba yari mutse se yarampemukiye yuni ha yaraguhemukiye kurema yamemukiye gute vuga ibintu neza musobanure neza uri guca hehe umwana mubi cyane urabizi ko ndakunda ibyo bintu byo guhafa sobanura neza umbwire yamemukiye gute ko twari tubanye neza akaba yarimutse nta kibazo dufitanye yamemukiye gute baramubwira ibintu bimeze gutya jewe afite inda yoni ufite inda yoni wewe uvuze inda yoni ni ryari nje nawe twicaye tuje inama ko dukeneye abana muno bakugera banzu ndebe berekera hano banzu ndebe hindukira ryari nje nawe twicaye tuje inama kugira ko dukeneye kurera abana sha iyo yaraciye mu rushinge kwera iyo ni reka tuzokunda wewe ufite inda yoni hawe n'ukuntu nakwicaje ndakubwira uzo ntuzokunda ndindira nze nkoreke izo bintu nakubwiye ngo ntizokunda fata akira tizo urabikunda atwara nuko bimeze n'ibyo wahisemo fata ibyo wahisemo genda hoge tugenda hoge genda iyo ndandiko twende hoge nuko bimeze ntiwobana hoge genda ntiwobana